stvari, za donošenje novog zakona odgovoran je jedan čovek, što bi rekao Kesić. Ne mislim na tog na koga vi mislite. Tužno je bilo gledati ovih dana naše ministre kako se upinju da odbrane što obmanama, što zabranama nešto što se odbraniti ne može. Reč je o zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Nažalost, ja malo duže pamtim i vreme kada je za prohodnost do važnih pozicija bila neophodna moralno-politička podobnost. Sada se više ne traži moralna podobnost, dovoljna je politička, to jest partijska. Dobro, to se u društvu koje prolazi kroz veliku metamorfozu moglo i očekivati. Ipak nisam očekivao da će politička podobnost važiti i za traktori, pa tako traktori brendirani na odgovarajući način, to jest znakom politički podobne partije, mogu da prođu kroz policijske kordone i dođu pred Narodnu skupštinu, dok ostali ostaju tamo gde su se zatekli. Za njih je Beograd zabranjeni grad. Donošenje zakona o poljoprivrednom zemljištu obrazlaže se potrebom da se s jedne strane obezbedi puno korišćenje državne zemlje, a sa druge da se omogući dolazak velikih investitora. Ministarstvo poljoprivrede iznosi podatak da je od 800.000 hektara državne zemlje oko 2/3 ili neobrađeno ili uzurpirano. Ministarstvo, međutim, ne govori punu istinu. Neobrađene su livade, pašnjaci, utrine, močvare. Dakle, ono što se i inače ne može obrađivati. Velikim investitorima ne pada na pamet da tu zemlju uzimaju. Primjer sa Al Dahrom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata to najbolje potvrđuje. Posle godinu dana špartanja po Vojvodini izabrali su 10.000 hektara najbolje bačke zemlje, koju su naravno do tada zakupljivali lokalni poljoprivrednici. Kada je pak reč o uzurpaciji, toga istina ima, ali praktično samo uz otvorenu ili prećutnu saglasnost države. Međutim, uzurpacija je u svakom slučaju krivično delo i po sadašnjim zakonima, pa nema potrebe da se zbog toga donosi novi zakon. U stvari, za donošenje novog zakona odgovoran je jedan čovek, što bi rekao Kesić. Ne mislim na tog na koga vi mislite. Zakon se donosi zbog nemačkog kralja mesa Klemensa Tenisa, ali nije to nikakva tajna. To je još u julu obznanio ministar privrede kada je na pitanje zašto još nije potpisan ugovor sa Tenisom, iako je to obećano pre 2 meseca, odgovorio da treba da se, citiram, ispune još neki uslovi kao što je izmena nekih propisa. Ministar nije rekao koje propise konkretno, ali ubrzo postalo jasno da je između ostalog reč i o zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Pogrešno je što se ova priča, a takvih nastojanja ima, pokušava pretvoriti u ksenofobičnu žalopojku kako će nas svu zemlju kupiti ili zakupiti na 30 godina svejedno stranci. Pa šta ako u fer i poštenoj utakmici neki Holanđani ili Emiraćani dođu u posed zemlje u Srbiji? Ko to kaže da je Srbija tako mala? Ključno je da on unapredi proizvodnju, poveća produktivnost, kvalitet, izvoz, ali naglasak je na fer i poštenoj utakmici, a ne na kakvim lex specialisima i sličnim nameštaljkama. Ako me pitate, što reče premijer, kakva će biti sudbina ovog zakona, mogu da vam kažem sledeće. Zakonodavac je pao na ispitu, zakon je prošao.